RTI activist Disparsing Rani, in a press conference held on Tuesday, had informed about multiple jobs that are lying vacant in various government departments in the state. As per RTI reports, the number of vacancies to be filled up amount to 3,367 in total, out of which 119 posts lie vacant in the Meghalaya Secretariat, while other departments where vacancies exist are the Directorate of Tourism, Commissioner of Taxes, the Office of the Executive Engineer PWD Roads Bajengpara Division, the Office of the SE PWD Building Shillong and Jowai, the Directorate of Land Records and Survey, Office of the DM&HO Nongpoh and Shillong, and many others. Distribution policy, but kadai do kajing buteng halor ka 8% nam tagi 4%, but 8% nam tagi disability. Di jingwan birustar nta saya kadai ka jingkerku nam tagi 4%, but ki disability nam alba kandon ka arrangement. Nama do arjar sipau kar kong ka RTI bangayo ada passport, na do arjar sipau kan nyo hadu menta kam don ki jing perung kam kerpang nam tagi 4%. Tika ne ka pelong ya ka state ba ya kena kemudian sat agak sport ting kisu type ban lek hai kam sport nama be kamdon gejing itu karpang yaki bat kani gerustar dengan trai gede jingkerku kumbala pas daga kabinet jong mukul ha harja khanyo ban ailat kumba 8% na bentak 4% ban yo arungkam direct recruitment barbal ese kani gejing wan jong gerustar kala kade man kalat bantung official ane bantung kontrak nama hadu mentahi kerustar kampat don ka circular ban IC ka office baro dikata ka lat ban ya ka government bantung official bantung kontrak ti nak lanjonga ngasiong ya pi wat kuslai marangala ha po secretariat kumba don ka complain te menta secretariat on ale ka RTI ha be de ba kene gijing lese gi don gi kontrak basis ki bathum thmai halor ki jispa ka khandai te ki post bat kumju lese ki don kino kilat ki bede bat kene gejing le asap bantung kam ya ki beri hok banyo kuma spi penkan mau nomor ba kene ka tung kam tungjang ba khambo ni ki yo ki beri ki ba don ki ba em bat ki ba duk ba bon ki ba contribute ne ki ba no senyang ya imlang salang ya ka jai benri khasi dungi de ki ba duk na duk bateri NGO hadu ki press media ko mapi dia diberi beduk ki menor senyang i menor salang hende ya kalam lat yo kam jam bepli ten kimyo yo ki bedon ko em kata ka de ka su khia ha nam ta ka imlang salang jong ni ko sin ma bali ki beduna kimyo lat bandung zakar hap le ki kam ki barit kani ka tipon ait pon ta sni ka don ka ding thli ki pos tu aspa khandai putli ka banungkong ka de DFO west and east karo Hill ka pos hangne kalai khat khandai teli nanta hangne po Directorate of Tourism kalai khat south teli hangne po Commissioner of Tax hangne po DTO hajrong hangtu kalai pos adu khandai south teli po Commissioner of Taxes hangne po hajrong DTO ti po PWD po Bajengpara division kalai arho teli po Nongpoh division kalai santeli Disparsing Rani Jowai nanta po Shillong building kala Jowai Jowai kala arteli nanta ne po Directorate po Land Record hang ne room PCM tu hang tu kadon ka post kapitali hadon reply teli tu ki post balai nanta DM&HO Nongpoh kala khasau teli nanta Shillong DHMO Shillong kala live ho khandai teli nanta po civil hostel po kriat kalai khat prateli te haba khenlang gani ki post bro khoi total kalong r spa khandai ko teli te haba khen ke total baro ka ba plat ke post men hadu menta ki bom pathep naga lai hajar nyu ba menchwa al khandai not ba menta te total kala poi lai hajar lai spa andru nyu teli ki post ki bathli ba hadu menta sarkar kampet pandap lane kampat khot yaga rating test te kumbalong na po secretariat chispa ka khandai teli te ka last date of admission gede new tarik banai balai arjar arpuar te hadu menta kampat khot interview ngatrai ba haini gisni ka zakot